Seryoso kay Councilor Jason Pineda Victorino ning Lubao, natutukan ng kamulasan na rin mag-aral ka rin pampublikong eskwela. Ay ning report ng Patricia Mamango. Mapaling sagana, ing ginawa dareng estudyante kang Councilor Jason Pineda Victorino keti king San Vicente National High School para king kick-off program ning Oplan Lusog Lakas sagot sa magandang bukas bilang parte ning pangmagmasusi ning Nutrition Month. Bilang chairperson ning Education at Health Committee, sinigurado ng Councilor Victorino na ring hanggang pampublikong eskwela king Lubao, makinabang king programang iti. Alayong solusyonan ing malnutrisyon kareng estudyante. Kasi lalo na ngayon, Nutrition Month. So gusto ko sabayan din yung binibigyan na program ni DepEd. So katulad ng turo ni Nanay, ever since sa pamilya namin, kailangan number 1 kalusugan. Kaya kailangan siguraduhin natin na may nakukuha sapat na lakas yung mga bata para makapag-aral. Para makapag-isip din sila ng maayos. So personal namin ito na Mayora. Dahil Servisyong Pineda to, hindi to, walang galing sa government, galing sa bulsa namin to dahil ito yung isa sa paraan namin para ipakita yung suporta namin sa mga kababayan natin. Kabilang kareng pemyeking programa, ingabyas, vitamina at reng timbangan, bang monitoring timbang dareng kayanaka na kabilang king wasted at severely wasted categories. Yung mga binibigay natin sa eskwelahan is mga bigas, tapos may multivitamins, meron din tayong first aid kit, weighing scale, at saka pang-check ng temperature para lahat ng kakailangan nila pang first aid. Pepa salamat naman ni Annabel Laksamana, principal ng San Vicente National High School. Ating halos 2,000 na mag-aral king inisyatibo ng Councilor Victorino. On behalf na po ng San Vicente National High School, ma'am, with 1,990 students and 97 teaching and non-teaching staff, we are so much fortunate po. Magpasalamat kayo pong buong puso na may pili pong San Vicente High bilang metong karing recipient schools na pong Ma'am Mayora. Siyempre, our dear Mayor, Mayor Esme, together with our number 1 Councilor, SB Jason. Meto niya pong one-of-a-kind project in munisipyo. Nanunguha rin, aliwa mo po in eskwela, ing manimula, ing feeding program dareng anak tamo. Imagine po ma'am, karem pong dakala anak kay eskwela tamo na 34 severely wasted and 127 na wasted. Buong puso niya pong kasalamatan na di na kami pong support ng kaya katamang LGU Lubao. At po biro, ing gastos na nini ma'am. Pero ala po itang gastos nung ay itang puso, nung ay itang malasakit, nung aliway itang lubod, naningindo na nimbalit. Tinago niya naman king kick-off Mayor Esme Pineda bilang suporta king programa. Samantala, megsilbila namang benepisyaryo keti reng magaral keti king San Vicente Elementary School. Kapag nasana ning proyekto, ing isulong, ing mabula sa pamikakatawan para kareng kayanakang lubenyan. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.